namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi ta hi khe hi vulavula hi Hosi Mr Post leyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Nhlavu the Gupta hi ta se hi khe hi tlhela ka ta Gagashi man ya ha sukini mhaka ya Mukulungwana man hi ta tlhela hi n'wi linka na Papa Rhulani, and then from there hi ta hi khe hi ya ka psychology, even then emakumu hi ta hi khe hi hetela hi Rosa. Yeah. Previous mga mshono ko tlhawu swi komela ku sa anghenele mhaka yo va bifa letikulukumba dela letikulukumba, because previous mga mshonene ma ri busy swinene na Dr. Joyce Remane and stuff like that. However, alona siku mntu of course ra ti 18 October no hlamala hi post leyi nga va kona le ka page ra Nhlavu leyo like what's happening, so hi fike hi vona faka tsala ku he andi mutlambi mina he advert ya booking yi lava yini ke ndlela yi ta heta vanhu shem. So loko vuka sihlava nga fika a tsala swin'we ku loko se ni fika ni yi tirhisa ni fika ni kuma ku no mhaka leyi is referring to Hosi Mr Post, because ni vone advert yo karhi yi kha yi trenda all over ya ti-bookings, and loko ni kha ni yi landzelerisa laha swi tikombi na ku mhaka leyiwa yi sungule hi big fan ya kona Surance, so ina on the odds kahle kahle ni ngo Surance yena a nga xavisa Hosi Mr Post because ni hlamarini mina ni kha ni hlangana na advert ya yena, advert yaleyo yi trenda all over on Facebook. Ku swa tikanyana ku swin'wana ku swi ndani ya tlhela ni search, but a lot of people a va kha va chinga hi swona kwalano na the-big fans ta Benny Menga ni vutuvutuvi, like many people ni vona va ri karhi va busy swinene va kha va chinga about that advert loko se mara hi khe hi swi chekisa vhele. Ka nkarhi wa sweswi hi nga fika nge hi vona Hosi Mr Post yi fika yi posta like personally ma vona mhaka leyo khale hi nge za hi vona yi post, maybe nga yi gine khale but a ni nge za ni vona yi posta timhaka ta poster ya ti-bookings by far. Na loko hi khe hi cheka page ra yona khale yi nge za yi posta hi swona ku vhele hi leswi hi tshama hi kha yi vula swona ku ID swa music ma swona mhaka leyiwa, so swa tikomba na hi akhawunti ya yona, so ni ngo yi xavisiwa because ku busy blind about that poster and stuff like that. Ku masechelo ya hlupha but ni vona va just malongo lawa kha va poste hi swona, but in overall ni kha ni hi tirhisa la ni vona ku Surance hi nga yi vanga ngoma mhaka loko ku fika poster liya and stuff like that, but hi all over ni ka ti-group ta Hosi Mr Post nakona ni vona swi fakiwa and stuff like that, leswi vhele swi hundzile swi hlekisa defense ta Benny Menga loko ni nge ti heti poster ku ti tele guys, loko no zama ku search ni nga ni kha ni swi kuma ku va ti tele ngopfu man ti-poster le on Facebook. So but of course ngo chingwa mantsena, but in overall Hosi Mr Post a hi yena a nga initiate mhaka liya ma vona mhaka loko ri yena a postini hi kona a swi ta hlekisa hi ku yena i rhanga D Music, so swi from now hi nge expect Hosi Mr Post advertising ku for the gig hi ku yena a nga na mhaka na swona ni swilo swi kha swi balance, but for now rhanga phantano hi hlekini yi ngo hayi ka a ni va swi vona no yi commentini la, but in overall a ni vona nge Hosi Mr Post ku posta yena in overall for now. But for now Hosi Mr Post tani leswi nga swona munhu la nga busy na swa ti-contract, so yeah hi nge vuli ku ka nkarhi wa sweswiwani Mr Post hi nga yi chingela in that regard hi ku i defense leyi nga fika ti endla mhaka liya and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. So yeah hi loko yo fika yi posta Hosi Mr Post, yes I agree because yi ta yi tiveka ka difficult position tani leswi yi ngo yena yi na mhaka na swo swa tigigi, but yeah in overall hayi swi kahle leswi ni ta ku problem yi va yi ri ko va ze va postala hikwani mi kuma ku defense ta Benny Menga va kha va chinga swinene loko vhele Benny Menga ni loko kumeka tigigi to talo, it's not something we can ignore ni kumeka tigigi to tala swinene na tikulukumba hi leswi va kha swi endlisa swona, so swi vanga ku pressure ya le ka defense hambileswi Mr Post o nga na mhaka na swona, so swi ka swi affecta defense and stuff like that. And then very khe ka Gagashi ni ku kahle kahle i part 2 yo va kha responda ka Papa Rhulani, because already ana ka part 1 mi nga mi swona vhele hi fakini la loko a kha hlasela Papa Rhulani and stuff like that, so hi part 2 a hi twi ku i rini ka part 2 la. Loko van'wana va kha ku lama city i tlela na ma Nigeria lava va 70 loko mo n'wi vona mi Papa liya a munhu ku wa thaka leri n'wi mi hleketaka ene vo tala i fume ku tlula na ban'we, that man is very rich, he's filthy rich. So swi mi ngo to ku i mi Nigeria mi swi twisisi ku
Nigeria i tiko kumbe whatsoever. So loko mi nga se swi twisisa sweswo, he is very rich. Rich hayi leswi swa ku mi ku munhu na mali. Vulavula mali ya xilungu la, we're talking English money. Mali ya swichangachanga. La vulavula mali ya xilungu. Vulavula ya munhu loyi vulavula he's into logistics. They've got more than 200 trucks in the mine. Lava n'wi tiva kota ku byela kwala Mpumalanga. Chinedu. So loko mi ka mi tlanga swigema leswi mi swi vulavula. Katsa ku va hlamale kuma ku 17 nkarhi wun'wana ku ya kuma ku pfariwile. The guy is very nice. Van'wana va ku yima ka ku his money laundry. The guy is rich. Rich. Hayi swa ku tsandza. It's a multi-millionaire. Mi la swa ku mi twa ku swi vulavula ku wa ku jamukela. So mi usa ku loko mi twa tihove mi vulavula swilo swo ka swi nga twisiseki. Mi ta mi famba ku poponya. And one thing I will tell you magazane, loko wa vona vanhu munhu wa ntima, an enemy mani mi dyondza swilo leswi ni kombela mi yingisela mi twisisa. Enemy yin'wana na yin'wana. Trevor Stachi a ku teka 45 stars la Maswiti. I appreciate it, my brother. Enemy yin'wana na yin'wanyana mi nga basisiwi leswi va swi vulavula kakaxi i ku ri ti-enemies ta mina and enemy a mina yin'wana na yin'wanyana loko yi ni langutini yi nga kumi xana negative hi mina yi to teka leswi swi nga ta fika swi ndli nga ku no i xavisa mikulungwana na mi fela ku le ka vafana loko yi langutini nonsense. So loko vula ni ku they will create something xa ku they must find comfort. Remember ava swi tivi va fane va ku yi. They don't know what to say about me because I'm the biggest boss in the game. They will end up saying sweswiya lembe hinkwaro ri ze ri hela na lembe leri nga hela i vula swa ku swo ka swi nga humile handle swo va swa njhani swa ku na changani xa vula swa ku hambi u famba nkoveni siku rin'wana lundza ri ta vona. Mara kho ku la ntiso swi ngo twa na ku ni defenda Gagashi but a fike swi humeni swa mikulungwana i khale man. Vasisi vo 2021 ka chingela hi mirhanga phanda a fike ku hume swin'wana i khale guys. Let's just be honest, a fike ku hume swin'wana KCK hi tiva swin'wana a ku zangi ku huma nchumu hi sayiti ra yena Gagashi in terms of mikulungwana ku la ntiso. A se ri vona ni ku na kama ku komba ku ri vanhu va jamuka loko va khomenda kumbe va lava ku comfort. And sweswo swi tsakisa yini ti-enemies ta wena. Swi fanele swi nga na swi vona swi ka swi ndla hi lexi mi ri mani bawulikani va milenge ya ntima ni mi ri mani mi ri va ri paparu la emahlweni mahuza la ka background wa swi va loko la ku vona ku the biggest boss is the biggest boss. Nkarhi walowo i jaja hi munhu loyi loko i languta i swi vona ku a ku vona nchumu u rhasa kwala ntsena background ya swilo ya ti vulavula ku ri i jaja hi munhu wa njhani but a hlekelela a ku swi mani a hi yena nkarhi walowo swi tivi va ku ni wa 94 va ku ni wa 94 a ku vona nchumu u rhasa kwala ntsena background ya swilo ya ti vulavula ku ri i jaja hi munhu wa njhani but a hlekelela a ku swi mani a hi yena nkarhi walowo swi tivi va ku ni wa 94 va ku ni wa 94 imagine loko la ku vona ku swihlangi loko swi khome hi ndlela swa hluku a nga ti languta ku n'wi languta hi loyi laha hansi la milenge yi ntimini a ni swi tivi endlele yini hambi wo vabya kumbe njhani yi wona but xi comforta enemy swi swi swintsongo ku hambi munhu wo faka swo ba enemy celebrate because a ni ri automatically munhu i le ku zondeni swo ba a celebrate xin'wana na xin'wana lexi vuriwaka hi munhu loyi a n'wi zonda swo ba a celebrate because he's hating already. Hambi swi nga hlekisi swilo swi boha va swi kanisa ntshava ze swi hlekisa cause a ni ri already ile ku zondeni. You need to be smart man, you need to be smart. Hayi hakudwa Gagashi basi swa swi hlekisa xona xi beefini xona hayi sweswo hayi no mi nga vengeriwi prize hi Gagashi guys loko beef yi hlekisini a yi hlekisa guys swo tala ha swi twa and stuff like that. Hayi all right I'm done with behavior ka psychology yi tlhe yi vuya ka mukahla psychology yi tshama yi ri ku vuyeni yi tshama yi ri ku vuyavuyeni ni te ku yi vuya ra vunghani lembe leriwa kahle ka yi tlhe yi vuya kambe no hlamala hi posta ra mina eka siku ra ti 17 October laha yi nga fika yi tsala ku new international song coming soon. New international song coming soon. And then you can that poster as you can see it's a single psychology
Monati u batla hololo. Monati yi na n kasi Monati ni nga ri awe okay. Monati u batla hololo. Monati u batla hololo. Featuring Twist, Gotahala, produced by GT. So yi le ku yi tlhela kambe ka swilo swa mapedipedi sort of. So hi nga tiku i le kompo or yi ta yi kha yi ba yi tlhele ka mapiano na mara ka mapiano fika yi nga ha tlheli loko swa mapiano a swi tirhangi, so hopefully yi ta yi ri ka likompo maybe kota ku vona ku swi endlisa ku yini. Misayiko na mari hayi endle xona xikulukumba kusuka ka Hosi Ngoma Mr Post xikulu no vula ku relevance ya yona misayiko se a ya ha ri kona. Yi zami swa yi vula swona ku yi ta endla swa yona, yi te kahle hi single liya vhele vhele la a yi ri na J John and stuff like that. Liya n'wamavuyavuya and stuff like that, but from there things just went downhill from there. Kwana yi te yi ta tirha na vana lava ntsanana, so maybe a fika yi continue sweswiya just it's one of my favorites. I like the beats. I think each chayiwe kahle, but from there leti ni nga vuya tihomu ta vandlozi ra tihosi swa handla swo leswin'wana kahlekahle. Vona mhaka leyo ti-release ta museko ka ti tshama xinjhani a release thobeka yin'wana a release la loko track yakho leyi nga va yi ta yi kuma 4.2 thousand views, so it's a waste, so a release misayiko. A release emdeni vele khe hetela hi Rosa a xi le ku tikiseni Rosa xi fike ku fika guys, fike ku fika Dman ka sungula of course ra ti 18 ta October hi tlhela kambe mara already handle screen recording just in case, but as you can see kwalo hi ta cheka life kuma ku Rosa xa ha ri ka number 1 na sweswo as you can see xa ha ri ka number 1, so now it's over a day because a xi nghene around vo ma 3 I think so. So xa ha ri kwala swin'wana swo ma 1 day and 4 hours or still xa ha ri ka number 1. Thala swift wa ha ri kulweni wa ha ri ka number 2 i tlhavuya ka number 2 no ka chicken nyana mos i tlhavuya ka number 2 no ka chicken nyana nhlikani i tlhavuya ka number 2 a xi fike ku fika Rosa la xi fike ku fika Rosa la wa ni nga vula tani congratulations to him hi line ya yena like line ya naswona ku la ku sungula competition a la khumtsena maranga phanda no guys tshikani Rosa a shayina hi ndlela ya yena swi va swi rhongo ngopfu leswiya because loko so yola ku va competition mo swo ku swi nge he saseki, so n'wi tshike na shayina hi ndlela i le ku tirheni hi sayiti ra yena no competition na maranga phanda loko ku ri i la compete va compete na Black Myth kwala ka line ya Electro, you see respect the legend but yena i le ku tirheni line yena ni nga vula tani congratulations to him xi le ku beni swinene Dman va le ku xi rhandzeni vanhu swinene and stuff like that. Na ku ha ri ka YouTube vele so the time is 8:56 ngo vheta hi va hi update na lewa once swa ti fanela man. So after when that update very 7 hala on na ku ve ku nghenela swin'wana and stuff like that. So Rosa ive ya kumeka a huma hi 8 as you can see a suka ka number 1 ku tlhela Tyler Swift and stuff like that. So nga vula tani ku congratulations to him Rosa i tirhini swinene overall i tirhini swinene ndero swo ku kota ku va a lasta a day and 8 and 5 hours or go 6 hours go 1 day and and around the 6 hours and stuff like that. So it tirhini and congratulate maybe anga tlha we never know, but lexi Tyler Swift na xo ku xi na murhi man tlo ku xi lose power kasi ta tlhe xi vuya kambe ku a xi luzela xi nga ha ri kona la so na ha ri la ni vona va Kenais la a ni nga zi ni swi chekisisa kahle but se na ni vona Kenais i kona la i le ka number 7 i tirheni i le ka top 10 as long as ri ka top 10 ta hlaya top 10 i tirheni swinene na yena i tirheni swinene hi rap naswona a yimile Black Myth ku ve hi ku hlaya i fike nghena ka top 10 leswin'wana ti-position a hi na mhaka na tona nghena ka top 10 at least swi ta kha swi antswa na vona mhaka leyi hi leswo maona ku yi le ku tirheni kahle project yi le ku streamiweni so far so good as you can see yi le ku tirheni hi vona his top song by far ku yi na tingani swi komba yi na 37,000 views as you can see kwalano
ya so swi kahle swinene hence loko hi nga va a mi fambi line ya yena because okay for example okay let me show you a practical example okay Ben Mayengani one day a ri na top song a ri na 70,000 views already you see so ni kombela hi nga va competisi please a compete na vo Black Myth loko no vona hina ku na competition I will report the side ra halawa a hi respecting vo murhangaphandle you see loko na swi ku se ku na ximoyamoya xi nghenaka ende mi ta onhela misa lowa loko yi n'wi rhandza ngopfu president mi ta n'wi onhela dime so hayi loko tirhi swinene vanhu va rhandza this song ra switandzhaku ri vete ri pfula okay vatswari va hina va nga cheki maro va rhandza ngopfu this one vanhu yeah it's all about success vele ka the younger generation ku ri wena se nga vi humelela ka n'wina so hayi leswo guys hayi i tirheni swinene hi leswo